norokni bagui live tui paika hingke norok join khai paidi tamoni hingke tabuk to watui ni jora hingke baksa baksa mobile rogo eba current rok kwrui hingpano tini ang asuk din live ma thangka tamoni bagui hingke norokni recommend tongmani bagui je live phaidi aba haike salaimani bagui ma phaika hingkai norok kepo mobile rok naina muchungui tongo hingkai Casify supercell ni bisingo Android iPhone second hand norok nai mannai hingkai oro plus sung phainele je Casify supercell ni bisingo jeta samsingamu obo 16 plus 512 GB oboni condition bobo hai nang phunuguri wana obo single mobile ikobona harmona major dents major scratch minor scratch abo kisa scratch tongnai hingkai phiaba 512 GB ning mannai bini cost eba dam hingkai 61210 taka amahai hingkai obo hingkai Samsung Galaxy F56 out of stock hungjak Motorola G45 narok Android hamjaka hingkai 5G mobile hingkai tongo chini tebo 16 Pro Max tongo 70,390 coffee screen hingkai iPhone 15 naidi hini sartaku khoroksa 15 okay iPhone 15 40,970 টাকা iPhone 15 ঠিক আছে tongo box on box mannai hingkai pura ekdom fresh condition obo 256 GB 40,970 টাকা ekdom nang fresh condition nang mannai o mobile joto all working hinaidi battery health 85% থেকে 100% nang mannai bujika joto all original all new condition obahai nang mani mannai hingke jodi norok order khlaina muchungui tonga hingkai ang mai kwrwngdi hingke abono karui tongo tebo chini mokha great ship plus obo pai thangka hingke tekroksa so 25 rok manai de hinso 25 rokhai 25k rokhai manani kokthugo iPhone 15 to ang no search khaina no phunugnai 25k khai mannani kokthugo 36,450 tongmani phiaba bo pai thangka hingkai 15 plus tongo iPhone 20k ni bisingo hingkai ko tongo 20,200 টাকা obo hingkai e grade ni do e grade ni mobile hingka bobo hai e grade ni mobile bo kaham no phaio phiaba obo hingkai risk tongo oboni return policy kwrui tei e plus bo tongo o jagao 22,240 টাকা C plus tongo hingkai BBB tongo grade maha plus ta hingka e grade mane tamba e grade hingkai mo return policy kwrui hingkai obo hingkai phone band phone phaimono hingke bini camera display joto change phaimono haipono mobile re mane on working no phainai mane mobile condition working jat no mannai hingkai teka tong iPhone 11 15,140 টাকা grade bini 128 GB obo nang haimono condition kaham no 15,140 টাকা hingke 14 tongo 30,440 টাকা hingke kun dino 25,000 ni bisingo 15 nang mangala 13 tongo 13 kai nang je sanmani bisingo no mannai 25,810 টাকা iPhone 13 4GB 128GB bujigla hina dio jaga condition no nang sai rinai nang jadi hana hangke mo device no hadi joto working kisa scratch tongnai second hand ba hingka aboni bisingo nang warranty jatna hana hingkai ko 27,170 টাকা amokai box mannai blue color ni tei charger bo nang mannai te khoroksa sai tongo Apple ni MacBook to igo tongo 8,035 টাকা rok tongo MacBook Air tongo 42,000 tongo 23,000 tongo haipono oborok hingke photo nagena tongo re bobo hai condition amo hai nai
माने लाइन दङ अबनि ओंखायनो गाहाम कन्डिसन नांगौ 42,160 टाका नांनाय आपेल मेकबुक प्रो 2019 ओमफ्राय अब ओंखाय डिसप्ले दंलाक इंको नोंनुगि मांलाक गावबो नोंनो हारिमानो ओंखाय 10,000 जादक दङ 14,000 जादक दङ ग्रेड बिनि दङ 23,902 टाका 16 GB 512 GB इंटेल क्रुड i5 13 inch अबना हारिमानो नाना हंखाय iPhone 16 ले गैरैदो iPhone 16 प्लस दङ 16 ले दंला आं सार्च खालामनो फुनुनाय iPhone 16 प्लस खाय दङ हि प्लस खाय दङ Pro Max दङ 16 प्लस दङ 8 GB 128 GB 54,900 टाका देखा दङ 47,480 टाका ग्रेड सिनि इनका महा 512 GB 101,210 टाका ओमफ्राय नोंना बाल्क सेक्टराव फुनुगोन आं iPhone 16 गरै बुजिगोदा 11 दखाय अवेलेबल दङ तिनि माने उस्टक गरैता उस्टक दंखाय तो फुनुंग मा हामु 16 गरै 13 Pro रक दङ 13 Pro और कायसे नुखा अब ग्रेड बिनि फोटो दंना फुनुग्रिनाय मखाय ग्रीन कलर नि को नायदि फर्स्ट कंडीशन इको बैटरी सिमी अननोन मेसेज फाइनाय इको नमिमान खाना kana hana mano 33,310 টাকা iPhone 13 18 কেন্দ্রক মানো iPhone 13 iPhone 13 ना iPhone 13 18,000 दङ ग्रेड बी माइनस नि इको 18,000 बैटरी अननोन स्क्रीन अननोन माने खाय ओ मोबाइल नोंना हारका हंखाय बैटरी बाय डिस्प्ले चेंज माननाय इको कंडीशना से खामिया चेंज माननाय ओंखाय नों जदि काहाम नना हाना हंगाय आंनो सानाय इको मोनना हारि ग्रेड ए नि 25,700 टाका अब ग्रेड ए अब गाबोन बेसिंगा वारेंटी जातना हाना वारेंटी जात बटंगो बैटरी सिमिनो हिंके नाय हिंसो नायदियो जागावो iPhone 13 नायदियो जागावो 28,785 टाका वारेंटी जात और वो गोबां कंडीशन दङ दो स्टारलाइट रेड कलर पिंक कलर मिडनाइट ते ग्रीन ते ब्लू जत कलर दङ नाहाना मुजुंके हजार खालामना 28,785 टाका अमो हंगांगाखाय बक्स नाय सुपार कंडीशन नि गेटे लगी चार्जर बो माननाय गुड कंडीशन बो गुड कंडीशन बो सेम नो अब खाय 180 दिन रिटर्न पॉलिसी दङ ओमफ्राय आबोन बागै 6 month वारेंटी आबो 13 Pro Max दङ हि महा गुड कंडीशन ग्राफाइट कलर 12 Pro दङ 128 GB सुपार कंडीशन 30,898 टाका ओमफ्राय अमहा वारेंटी जात दो खोनादै म वारेंटी जात थाजिं नंनो बाल्क नि फुनुंमानि आबो हंका उनख वारेंटी साराता आबो हंकाय ओमफ्राय वारेंटी सारा नाहाका हंकाय आबो तामनानि दङ कायसा कल फाय तोहा फायखौ नां रंगला ओंका नायदि आबोन बागै नरक जदि नाहाना हंके नाहारि मानो हिंगै koksa borok saka iPhone 10x punuk din chawa iPhone 10x punuk nai iPhone 10x Max tongo iPhone 10x Max iPhone 10x
max simi tongo hingkai grade D minus ni obo omo hai condition mannai back panel damage mannai iPhone 11 grade C minus hingkai tekasno phunuk ribana tau order choli tongo anoro mio iPhone 7 angko plako nongnabo phunuk rikha hingkai no tabuk phunuk naya iPhone 10x single mobile do obokhai 10x tongo 12,030 টাকা গ্রেড চিনি ওয়ারেন্টি যে আটনা হানা হাঙ্কাই 15,280 টাকা ই কব বিনি কন্ডিশন ফুনুক রিনাই কন্ডিশন নাই না হারি দেখো কোনো মুখে ব্যাটারি স্পিকার নট ওয়ার্কিং মাননাই আবন হাকা হাঙ্কাই স্পিকার হামিয়া মাননাই হাঙ্কাই কাহাম জাতনা হানা হাঙ্কাই 10x max ব্যাটারি সার্ভিস হাইপানো যতন কাহাম ব্যাটারি সিমি পাল্টক যাক অবখাই 12,994 মানে 13,000 রম তোমাদের দিন আবনো hingkai grade E tongo hi 10x 4GB 64GB 5,920 টাকা hingko o E grade nahara man hingka nahar mano haipono mokhai risk tongo mane hamirok phairi ka hingkai abon return kwrui amtita a mobile amtijak hingkai buiko ni E grade nini hana muchungjago E grade hingkai risk tongo ang barbar no sawo hingkai iPhone 11 kaisa kaham tongo 15,140 টাকা obo hingkai phari nongno tabo phunuknai Android phunukgano Android ni bisingo Samsung Galaxy 5G tam tong nongno phunuk ribana kaham condition ni bisingo tongo kaisa Samsung Galaxy M33 abo paithaka Samsung Galaxy A55 tongo mo speaker not working speaker simina hamiabo hingkai A54 tongo 10,200 grade C ni hingkai condition nari norogoro camera glass broken mane camera hamyak hingkai S23 tongo Samsung Galaxy S23 5G abo tongo naidi grade B ni bo tongo 26,370 টাকা oborokho chawo grade B rok na hari defor pano norok na hana grade B grade A amo condition kahana phainai hingkai S22 tongo hi hingkai omokha ani hai mobile Samsung Galaxy M35 haibonamo gustogo korika teka tongo Samsung Galaxy A36 tongo 14,260 টাকা norok nangkha hingkai sadi kwbangma available mobile tongo nong tak phunuknai iko nai thangdi S21 tongo plus tongo hi S21 plus grade D minus ni S23 ultra tongo grade D ni condition naidi khoroksa boro bo live naine muchungjago ang bono tabuk live ke share kora hogana hingkai bulk ni bisingo tam mobile tongnang phunuknai tini available OnePlus 11 tongo hi grade E ni
condition hi great ini sibuk kaham nai ikko on bagin naro great ibon har mano OnePlus 11 8,700 টাকা condition hingke bini tam nai jaga display simi copy oborok nahar man norok nahana hingkai teha tongo 10 Pro ikko condition nai norok i grade ni bo naharai mano o mobile jodi market pain thaka hingka onek dam ongnai naharai mano 256 GB teke tongo 5200 11 10 Pro iPhone 12 tongo i grade ni ekdom joton kalai iPhone 12 4GB 64GB obo condition naidi hingkai bini photo phunukgrinai ang iko mo hai mannai 8,200 টাকা se o mobile ni mane display change haibon genuine battery bo service camera bo paltokjak mahaita ikko hingkei kisatia phatijak 8,980 টাকা 13 tongo grade D ni battery unknown display unknown iko omai condition iPhone 15 Pro grade sini 46,880 Vivo V29 6,480 টাকা nui mankhana iko omahai nai mobile condition Android hingka mukum titi nahani great irok ekdom kaham no phaio hingkai iPhone 15 tam tongnai gana balko plus tongo iko mokhai 11 8,320 টাকা nogri nai hingke sari nahana hingke comment khaidi Samsung Galaxy A35 okay ang tak naiano Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A35 iko 6,200 grade D minus ni Samsung Galaxy A35 condition hingka bahai iko hingka moasa condition hamia hingkai angna kaham condition phunukgana grade E plus iko hingkai munsile phano kaham condition tongo dido 6,700 iko grade sini 7,720 টাকা mo chanai iko mo chawatesa okay ti jotone E plus rok mamang no kaham condition asa kaham condition or balko kore single thai punugana single 85 iko 10,160 টাকা
56 to 56 omo hingkai camera simi kisa hamya hingkai A34 tongo C plus hingkai naharna hingkai ang kwrwng di norokno ang naharwnai order charge hingkai 500 টাকা 20,000 ni niche hingkai ang 20,000 laithaka hingkai 600 700 800 katke thangnai hingkai A36 kaisa tongo C plus ni 16,270 টাকা hingkai teka chanai nahano hingkai sadi bomodona hanai takhuk raju video deborma hini swijak hingkai ani whatsapp number to tonga nong thanio kwri hingke nutkhaina narwgdi 7628035892 hingke nongno phunuknai A grade B grade to tam tong B plus grade nong nugui makhna himo joto condition kaham bokhai OnePlus Nord 4 tongo 21,650 টাকা Samsung Galaxy S24 Ultra tongo 12 Pro tongo 25,568 টাকা mokhai joto kaham condition mamang taiko omorok no hingkai mukum tuti nahari mano wana thaikrwi on ID OnePlus 12R tongo 16GB to 56GB obo omokhai single mobile nok hini mano tang photo phunuge hene obokhai single mobile ko photo kori do sudu QC naidi ko omo ha QC joto sap o mobile no mukum tutui nahari mano ekdom ang sawabo 100% hingkai mokha 14 30,440 টাকা QC naidi QC quality check joto condition kaham amai ke na nai rebuta hingke grade B no tam tong naidi grade B o iPhone 11 Pro Max tongo 20,730 টাকা oboni ke QC kwrwi grade B ni hingkai OnePlus Nord tongo 19,703 টাকা moha QC tongo ikko QC pura sap jara OnePlus hamjaknai rok hingkai omokhai 2 din return policy do jenong tak phunu tomokhai return policy 2 din hingkai o jeta warranty jat hingkai abokhai 180 din ni pore phano nung hamya hingkai kifil mano mokhai Samsung Galaxy S23 8GB to 56GB grade B Samsung Galaxy Note 10 Plus obo grade B ni box mannai ko jaga swijak tongo o jaga box mannai pura kaham o mobile logi pura kaham mo kolom mano o mobile logi kolom mannai pen naita pen hingkai 13 tongo hi first condition 26,520 টাকা condition nangno phunugrwnai ekdom new condition obo battery health 85 থেকে 100% bisingo mannai hingkai iPhone 13e tongo 42,360 14 plus tongo 13 Pro 36,210 টাকা omo condition naidi hingkai jodi nahana hingkai tini ni bisingo nahadi hingke khana hingka ani supercell pass jeta tongmani pai thangnai khana ko order manglak hingkai order na hingkai norok pass painani bagui rang ma rwnai 60 টাকা
day plus nini order charge nangnai hingkai aboni bagui norok tini tik khanani bisingo nahana bagui chaitokdi jada mobile order na hin tongnai rok hingkai grade B wasano tongsibo hingkai grade C plus o tam tong hoito nongno ang A B C C plus o phaika amo haike phunuk tongo himoko C plus ni ta mokho 1 plus 10R 5G 512 GB ingko 296 GB omo khai screen paltojak display ko screen copy mane display paltojak o mobile nge C rogo khai display paltojak mano iko A34 8680 taka o Samsung Galaxy omo hai ओमफ्राय IQ 9C 5G 8GB 128GB 11,560 টাকা খাই আবার খাই স্ক্রিন পাল্টক জাগিয়া কম খাই নাইদিন রক S22 दङ ఇంకా OnePlus Nord C2 Lite 5G moko volume button not working moko ni kisa misa ma sanamnai a mobile rok khai on bagi bono C plus category bo tonjakha omorok gawan bagi rok mobile order na hingkai A ni hoite B plus jora tui ridi mobile kaham na mannai Google Pixel 9 12GB 256GB omokhai glass panel damage sudu back panel ningma paltoknai a mobile na harka hingkai kisa phatijak mannai aron swijak tongo hingkai ko iPhone 7 plus red Realme 12 Pro Plus omorok bonang na hari mano joto single mobile ta hingke mo D plus rok bo tongo iPhone D rok ni hingka se khamya hingke E rok ni nahar mano iko mokai plus ta do mokai ongo sara 5G mobile no mane kalai khe mano do obo hingke QC rok kusi kwrui hingkai rikso nahar nakai nung nahari mano amo haita hingkai boi iko norok nahana muchungkai ko iPhone 12 grade rok ni tangai dam kalai grade ni bagi kalai obo khai mane mobile off fan phadi despan phadi ni hingkai return policy kwrui abo kaisa muchung narak dei iPhone 15 plus 20,200 টাকা আছে ama haita khakhai norok nugui makhana hinui hingkai aroni bisingo norok joto naimani bisingo chajakha hingka kai norok angmai kwrwngdi 7628035892 abono WhatsApp number abono calling number hingkai norok order na hingkai norok order mano hingkai live mothangmani phasino thangtokha ani time kwrui aboni bagi ang tabuk live ma phunu nangno horogo hingkai ang tebo time kwrui obo hingkai Samsung Galaxy S16 ama hai hingkai norok jari order khlaina hingkai khlai mano laptop bo tongo wingko ang khaito laptop nahamani nangno phunukha video haifan nangno ang order thangi phunuknai ang naharmani iko ang je laptop nahamani 10,974 টাকা obo ang takpono mai samung khai tongo laptop kaham sudu speaker simi kisa mane ker ngo asukno hingkai tabuk order khlaijak hingkai 3ta mobile order khlaijak tongo hingkai obo hingkai
यांगो अमरपुर साइडनि ताकुकनि मबाइल तामखा मो बुलुदार बे फाइमानि वातिरंनि बागै बिन मबाइल ले तोखा ताकुन डेलिभार खालामनाय तोखा बिनाराव kaisa condition swijak tongo jeta prohibited area entry restrict for delivery hinui miano out for delivery gatini customer care by kok salaika 48 hours ni bisingo borok rona bagai chaitok na hini sao bulk section grade E OnePlus 10 Pro okay OnePlus 10 Pro iko OnePlus 10 Pro order jak tongo dokroksa anro haipono nahati ngem tongo E grade ni obo o mobile obo tongmanika okay OnePlus 10 Pro E ग्रेड है ना भाई देखो 8 GB 128 GB ये का फोटो भी देखो ये यदि E ग्रेड नहीं सबसे कहम OnePlus माने डिस्प्ले पाल्टक जाक नहीं दो डिस्प्ले चेंज आउन बंगी कॉमक नहीं तो ब्लैक कलर नहीं तो बिनी कंडीशन स्क्रीन कॉपी लूज स्क्रीन बहुत 256 GB छान नहीं तोंखा ये वाला देखो 5,400 रुपया है उसका फोटो भी मैं आपको देखने के लिए कोशिश करूँगा देखो उसका फोटो देखो अच्छा ही भाई ले सकता है आप लेने हैं तो उसका QC देखो और भी है बहुत सारे है यहाँ पर ई ग्रेड 256 और भी है देखो उसका बैक पैनल कुछ टूटा है देखो डैमेज मिलेंगे आप फिर भी ले सकता है फ़ोन तो ऑल वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे लेने हैं तो भाई ले सकता है मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7628035892 फिल्टर 6 to 8K समझा नहीं आप क्या बोल रहा है मतलब 6 से 8K के अंदर देखेंगे या क्या बोल रहा है भाई दिस वन मतलब 6K और 8K के बीच में लेंगे क्या 6K के अंदर तो ग्रेड D- रहेगा ये ग्रेड D- है 6K लेकिन इतना अच्छा नहीं ये E ग्रेड है या D कौन सा ग्रेड चाहिए आप ये 8700 है 16 GB 256 GB है ये 8007 ओके सॉरी भाई मैं फिर से देखेंगे आपके लिए 500 ये वाला है ना ये लेंगे क्या आप लेने तो मैं लाइक करके रखूँगा आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 7628035892 इस पर आप ऑर्डर चार्ज देना पड़ेगा 500 और मैं आपका एड्रेस में दे दूँ आपका एड्रेस चाहिए आपका नाम मोबाइल नंबर ये QC रिपोर्ट देखे उसका मोर देन 3 स्पॉट वाइट पैच और स्क्रीन फिजिकल कंडीशन हेवी स्क्रैच फोन कैमरा इमेज FC इमेज इस ब्लड और proximity सेंसर नॉट वर्किंग फिंगर टच सेंसर नॉट वर्किंग स्क्रीन कॉपी और यहाँ लूज स्क्रीन लूज पैनल ऐसा लिखा है फिर भी ये अच्छा ही मिलेंगे आप लेना है तो ले सकता है एक
ब्लू में था अभी, ब्लू वाला देखेंगे क्या? ये तो ब्लैक वाला है, रुको मैं आपके लिए देखेंगे। ब्लू, ब्लू किधर गया? ये ब्लू, लेकिन ये थोड़ा यहाँ स्क्रैच है कैमरा पे, ये इतना अच्छा नहीं होगा भाई। ये तो वाइट है, ये नहीं था तो कौन सा वाला? ये तो ग्रेड डी माइनस का है, रुको मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। ये वाला है ना? ये ले, ये है ना? ये है तो हाँ कहूँ, यस कहूँ या नो कहूँ? देखो ये है ना, तो कौन सा वाला है? ये देखो भाई, ये भी नहीं है, तो कौन सा है आप? कौन सा ढूंढ रहा है? प्राइस कितना बोलो? कौन सा? ये ये है ना? तो मैं उसको भी लाइक करूँगा, यही है। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपके लिए दो प्रोडक्ट चुन के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, एक है 5700, ये वाला, ये वाला। और आप लास्ट में देखा है ये 5400, ये आपके लिए क्यूसी, सिर्फ डिस्प्ले क्यूसी। अच्छा, क्यूसी देखो, डिस्प्ले कॉपी है भाई, देखो क्यूसी, आप खुद ही देखो। स्क्रीनशॉट भी ले सकता है आप, बाद में देख सकता है। एफ सी प्लस है ना? हाँ हाँ, मतलब वो वर्किंग नहीं करेगा। यहाँ लिखा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग, फिंगर टच सेंसर नॉट वर्किंग, ऐसा लिखा है। फिर भी अच्छा ही आता है भाई। देखो, मैंने एक बार के लिए ऑर्डर करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, OnePlus 10 Pro, ये 5909, ये अभी सिलचर में आया है। यह हमें त्रिपुरा के लिए ऑर्डर किया था। देखो, ओ अभी तो खोआई है, खोआई में आ गया ये। आज आज भी डिलीवर हो सकता है ये, लेकिन खोआई में आ गया ये, हमरा तवन खोआई में। कल मिलना चांस है ये मोबाइल, लेकिन वो बंदा लेंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं। फिर भी वो ऑर्डर तो दे दिया था। तो इतना ही, आप लोग ऑर्डर करना है तो मेरे से कांटेक्ट करो। फिर से मैं आप लोग को मेरा नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 7628035892। इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।